Selam, benim ismim Elnar. Ben Facebook şehrinden geldim. Benim ismim Liya, ben Harzut'tan geldim. Selamsınız, benim ismim Kamil. Ben Chicago'dan geldim. Ben Maryland'dan geldim. İsmim Dilara, ben Miami'den geldim. Biz New York'tan geldik. Ben Connecticut'tan geldim. Весь кемпинг в самом таком разгаре. Вот хотим на следующий год улучшить наш кемпинг тем планом, что соединить кемпинг, например, с форумом татаров именно в Америке, сделать такой интернациональный форум. Татарской молодежи. Именно, да, для молодежи, для развития культуры, поддержания культуры, чего здесь хочется, к чему мы стремимся здесь. Tatarlar birləşə, aralaşa, tanışa, belki yana bir ailələr də barlıqqa gelir. Nəydə biz 3-cü yıl kemping Tatar festival kempingini ütkərəbiz. Былтыр bir 15-20 kişi bulsa, bu yılında 50'ge yakın kişi yıldı. Hem biz big shotbız, yana kişilerini kurunga. Hem kileşekte de Tatarlar dağın bizden kurunda bilip, dağın tortılır var deyip şanı kalabız.